ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postem EA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hakini ke number harum. Hadian lai pusnam kata na 12 dang kelas 10 husnam ka khandai spa khandai pusau kelai Dawn Presbyterian Secondary School Krayo Bandrung hakathop top 20 jeng result secondary school living certificate belapin bana dekat Meghalaya Board of School Education hakar pusau trip ujemang ala car pusau bak kasamla rida hon walang kalau kena kebening ko nak ke school benyo rung hakar top 20 Hak kejengkeran bakabati CTV headmaster jangka school ubak Chester well dahar uliat ho menba udang let hikai ningkong hakan ke school ulalap jeng saadin jangka school kajeng saadin jeng kena hakal yang ke pulih putih bakajeng saadin jangki patba Shosho ulong la daya nujur bagi por udang hikai ningkong mentaga school gla roysted bagi beriu hakan ke thai gla long ki besai bagi la don ki kedan ki repair bagi kmi paru gla snotho ya kajeng kodor jo kajeng pulih bak da kajeng pas bah jong kari dahun walang kan ra shosho ya kanam ke buram jangka school bagi ka thai merok away Habang hning i school kuno galo i ke jing sadin lo iknar ti duna dangwan ane gomot dondon tang pasal tang wei dondon kasten gidon samut ke jing fiden tiru kalong ba nadu bawan mana tu i baga jaran kam kasnom kadi pen pau kadi pen kiu sejerom ni masa sedien i jing sadin tu song tu kuat jing sadin nak school Nadok sirong bijik sadin ke jurba. Di enrollment ko ke duna bahadu kuat. Amar makna kimepa bermasuk. Kena 40% musbah. Tisha 40% musbah kalau don ki bawan ki mai. Don ki nastor ki don ki nastor bawan sini. Ile yang berganti sejak. Tidak mahu tahu kay bang idon cesau don musbah. Bapa school kan ki sejak. Ke kapan tak keliti bang yok kumni kalau bang yok aduh so Bapak sekolah juga kan gambar top 20. Temen ko kaya kadi kecil temen ko kau yang menghet. Pengayo pun 4 ko kumberi kita. Tegoi pada kalau berdua ingin di sekolah contoh bang. Misal di sekolah district. Nah, upgrade dikasih ke presbytery, tentang di sekolah presbytery. Tepun sekolah contoh bang hi ke kumbut. Niko ya ke buruk berjumpa kalau semua. Boleh lam di sekolah kat ni i makan randin no. Dari penban kaya sikmat. Bangikan menenglai dengan yang yasu sikmat. Kan usop beri untuk sen. Yo bang di kemilin tilas lembah ini. Dia kata ketika cikgu junga, kau yang mau cikgu from sebelah. Kepula lihat kan kamu selain ke sekolah jungi. Bagi cikgu men tolong ingat di tengah kena kaya bro cikgu men dok mana sungguh resep. Mendan banu ruk cikgu men. Bagi kalau kaya gak mungkin dia yang ikut kaya apa. Mentok senang beri kaya musuh. Guru sok jujur. Kadang betul orang babang fak orang kalau bagi kumpul sekolah dia tahu kalau bakal kiu sih dengan biasa. Baru dia tengah tahu. Bagi ni kelas tu bedang-bedang neta. Ni hapat pesulut ni. Bagan sampai bagi yo i mata kesini. Kenam pun no. Kembang kini tim siapa dengan dia first division. Ngelayo na rusnya aja andriung ya ibati kan dihadapkan. Tapi bagalong taruh lagi nak setuju ini dah pun malam. Balau nak kurang sini ni pun dah tak tahu sing berbentuk ini. Bahkan pun apa mentakan ni. Mereka dia betul kan. Yang bagi sempat bedang. Maka buruk kan kiu cuma sekolah perlu kasih. Ada mungkin kedua yang kenyat di publik no. Kita bik apa isu telat makan kasih. Kam tam badan bayar. Kita mahu ke sekolah untuk penolong kolong kundi. Dia kita ibu siapa sih pas kolong kundi tu buat kita hebat persiapan. Tapi ibu pak juga kamu berapa kamu kidan tu pilih sebab ini pun ibu. Jadi kapung ibu bangidan bangi badong ikin nung susah tu sekolah jom. Kadang hajan buat tinggal isu ni terekam berfi. Pi kena sekolah juga kena ni kita feel mensuar.
Idei kiwana ki gomi. Idon hi bat ni. Ka tulo ke sekolah ni cuk sekolah cuk ini ya. Ka bumut fees ke beri. Yimsim ko. Aba kile siwai kile ko ja so ko ja. Kita ta kiwan ki pa gon ko ingat itu ikut ki pak ki kwa am ta ta don lo ba yem kwa wa. Oi ka kin kampas ka tali sata kile. Tari aba kile kiwan nak sempur pas ne ka tradition ka bangi ni ki ba wan no season ki feel kiwan signification kiwan fashion. Tiada kalong dong ta. Kaikin ga jemut bangen sini. Ikan jemut bulkai ka kuat, bulkai ka spa cuk ni pa. Tut kai dia dah kaba ihapsa syarul cakap. Lima ru beliau menyerap kampung pangin dia dan berarti ni bukan bomon satu ngintip laka pipu dekat yang kata ngintip dari ke bangi tengkring palumpang. Usok berarti tu bawan ke baju. Lak. Terus pak barang kata ngundai kan ban. Dan berfirna tang badan ba emne bersyuring nak sabai. Dia bangi bakas sunu jong asnong kabeh. Ka khamha pen ie ye kata ka ben sunu jong. Kinti ka tang sunu jong ka sunu jong. Ma sunu jong bumolong hani. Nyimde te giba wan sedial ke jingle exam ka snem. Ni wan sikmat. Abang i bangi don bang wan sikmat balikin gana ko ra sabai. Agin berteng haju. Abi kun kinrek minat tu baju paskul. Kin puluk puan tu baju paskul. Buat kajulu jusap kam duna. Kumjulu kidoran kat ba kumi kepa. Wala damak ni kita sitam kumpulong kini kiwe kelas kujungi bawan haju. La kalau hidup ni terus pak. Hidon kodon kum kita ni gajing jok hidon kam semat bani kita kiwe di beres. Te manusia mi baki pe kas kujungi baki kena rai pas kam ha. Tika enroll pa ne kakiu. Pi kakiu. Om pi ne tang semut kasten sang hidon. Rei menta dadang ipu yang lot kabomot hidom nyam jaga nem karik dan kas kujungi. Jadi kata kasten to sang hidon censa sekolah itu tomato hidon belajar. Mungkin kata tinggi mak kata kodon gajiki. Ti kan bakanan pas ba gajiki kodon kimi pak sutu tahu di sini bobi. Bik pagi i abaki uso ubha kata kemudian cikwa penuan hani ini peni kelas ke barat ter kadon gajingi tiang sekolah ini mansia benong ki imdon cakasu. Nama boleh ia ingat besok ingat ikai pingi tangkai banyak kam yang su ini. Dia aku ipai ia kena kejumlah. Kat badang don uso ubah khamha, ubah kiu sejarah. Kastul kita skul kelbun, kami kepar kena pak handi. Kalau dah mentalai kena kejeng pas cuma di dahulu. Dan dia kesal ubah pas prem tak ayat. Kalau kita buat mesti saya dalam pun mempalak banjung hati. Isu tu pada ni sekamar lagi kebuat. Ini nanti kiu kejeng don kelas skul jungi. Tapi kepar kena syariat skul jungi. Kena ia kesenong lejong. Kisutu ira dua jam setengah jam, ira 2 jam 10 jam, bagi sekian bah. Karena ia bagi pabalun dia tahu. Bandun bagi, bagi yang bersangkat malah berperiak yang lagi jauh kita sekolah Indonesia. Tu orang ikran ni kata, nanti kami kepa yang syar. Kim langsung mesyuat, lah sutu ira dor jom gaji pulih. Dan ipai yang kisah bubur bah telah pus kedang. Ibu kam seluar banyak ngap menghikai kelas kujungi ane ki tam maki banyak biru mata. Ti kata kalau balik ke kelas kuj kitam kelai ni ki kebe kepahi ki sutu. Bandai tengah tahu ki kelas kuj tu bobi nani nangi ngau fil adon ngala dusnem kam kila dei ki menghikai. Ti maki ki sutu ha kuno ban kelas kuj ni ikun betul terisito. Oi muswa ke pada sutu ikata apa ya punya kuat pak sekolah kalau be. Kata dia jemput muswa. Pak sekolah kalau biar untuk kamu kerja kot syukur yang amat tengah awal sekolah pas baik. Dan dia mentah pada orang tua. Kami kepah kis ai kapor di kena sekolah kata kiwan apa itu parents meeting ki itu hok mereka. Ni ai ki kapor bakin kerja kot. Bermengiring ai cerita yang itu om bukan sahaja kapor kerja kot. Ada di trailer ki kapor ini. Ya kami yang dia trailer berkapor kerja kot ki asibun. Kami kepah suatu yang tamat. Di nomor itu suatu iba di kena sekolah tak nak kempi. Kebetulan suatu bahasa dia baru suatu rufin. Lebih lu masuk. Tapi kalau orang di kena cuma iba lagi beberapa betul betul panjang. Kami kepas cuma kita nah ni kami cuma kepang terus. Tapi kita ni ban ini juga baru mana. Dia tu bang kat balak di kepuan ai kepuan makan kerap. Bagi kata kepuan bagi ai kepuan tu kan tipsi. Kebakar ngok batang betul siapa. Takahru apa dan kamu kalau si kenta oleh kenta dan dia mesti bat tak kacing teri hok jengka bak kacing ya terilang kumi kepa ni bak kacing jawab
ini usul. Tengok orang mentala dah kiwi ke school, kita kundong ibu bu. Jadi kiwi nak school tak biarap lupa. Satu di rumah biarap itu. Kapor kiwi kepakan ai. Iru habi yo ya kapor isim benar kam kata. Kalau kiwi kepakan orang kiwi orang image ni orang tahu nak berkerap padu. Dari kapor abiang berkerap isim ni kata kabu. Biarap kamu isim kabu ya Allah kan enggak cuma padu. Tekum cuma kita nak school bodoh siap. Sikiway pa kanong simple na muksa ba kimik pa mata ta sutu a ching sha ka do chu ching puli ba la kimik pa ro kim paso la kimik pa ro kim pa ai la ki bung pa lang pa de ka poti ba ki na thai ra kam ka ki yo e ka por dal dia bu ki dal dia ka por ba ka ba don ka por ba ka pa sim ka pa bu ko bo sim ri do ba la bo sim ka bu play tip ya ta ba pi pa nan kam ta go ba beli ko tu ya ta orang rakyat sejauh pun rakyat, tengah tu orang tanda tanya pun tahu. Ini boleh kaya kapot, ni kapam tak sesuatu, berarti kena apa dah lagi. Apa kio kapot, jadi ini pun orang pihak kontrak pun dia, sim itu kan. Boleh lo sim kapot, sim kapot buku badai, boleh lo kapot, kembali dari kapot, iyo sejauh.